Hello friends, welcome to my YouTube channel. And YouTube channel na joto no phai kamya phai pio tinio. So ke friends tinio ke chongnai lenai ke ha YouTube channel ni income abake chini Northeast ni #1 blogger po himayo boke Gboi YouTube channel. Ke na joto pono bonus niwo ke ani ke ha kuni subscriber Gboi YouTube channel ni income nai nin tumboye ang tini Gboi YouTube channel ni income no analyze kenai ke bini monthly income ro nai lenai ke bini followers ro chong kaham ke no tini details ke nai lenai aboni boisa ang tini bo videos namo inke friends phadi chong to no video no bisi balu riya mani nailena Gboi YouTube channel ni income nang joto phono bini fans ong tumayo ba bini videos ro nai thoyok na arum boya chong tino ke bini income no silenai inke nang comment box ro comment khe sati inke friends na ani YouTube channel ok tang tongke ani channel no subscribe khiye bell icon no sing tidi bonke biskango videos upload kan ke joton leskang notification maye nang video nai mamba pando phadi inke friends chong to nailena inke ang to Google phai su phaya ro Google phai ang to search kenai social blade okay abo social blade website ono chong bini channel no analyze khe nai lenai inke ang to social blade do click khe website do inke website open ong to wa inke nai di bo website open ong ha to wa inke chongjang right corner bai khe rowa Gboi YouTube channel ni name search kenai rowa inke ro search khe chong bini channel no analyze khe nai lenai inke ang to ro type kenai Gboi singya inke ang to search ke ha search ke no bini YouTube channel ro chong nai nok mai nai inke friend chong ang to Gboi singya search ke ro Gboi ni je bini YouTube channel je all details to mo phai su ha inke to chong bono no analyze ke nai lenai bini YouTube channel lo sa jora subscriber tinin jora hotong inke bini videos rom sa total views ro to inke bini total monthly income sa phai to per month to aba chong kaham ke silene inke friend chong bok bini YouTube channel ni bobini banner photo ke roke bini profile picture chongro nai nokmayo boke bini banner photo hiyo bonoke banner se hiyo ba background photo bo himayo inke friends chong tinio chong nai let make bini YouTube channel lo total videos umsa upload oha inke abono khoi bini channel lo subscriber umsa tong abono se chong puilawas kang nai le krana inke bini total videos tinin jora upload moke 140 videos upload oha total tinin jora wa aboni ke bini subscriber no chong nai han chingke rowan mayo 1.7 million subscriber to ba followers to inke friends 1.7 million subscriber ke msa inke 17 lakh no se 1.7 million chong hiyo inke friends bini total videos views phai moke boro chong rosrai ke nai mayo 10 crore 94 lakh 77,953 tinin jarawa bini total videos ni views phai mo asu phai ha inke country khato chongjo to siyo northeast ni ba India inke bini channel type ke blog people mane blog ba boro people riye tinyo inke friends bini total videos inke bini total subscriber inke bini total views chong to nai pa inke bini channel start ke moke brefo inke June 12 2019 no bongbo bini channel no start ke inke bini first video no chong na inke kaham kite strai ke simenai inke friends phadi tola chong chini main topic ko thanglena abake bini YouTube channel ni income bini per month ni income sa jora phai chong to strai ke rowa nailenai inke friends na ro nai no mek na browa estimate monthly earning inke nang nai di bini YouTube ni income sa phai dong bokasilu bini YouTube channel ni Google advertise ni se video so je ad phaimo advertise phaimo Google AdSense ni aboni income se inke boni khoyo bong video so promotion bang ma keyo abono fa ang ta ono include ke sakna rinai inke friends ro strike no chong no mayo bini estimate monthly earning $852 inke bo dollar se income phayo inke friends chong bo $852 no chong to wa Indian rupees ba ke chong bo no multiply khenai nai sa phai inke chong jo to no siyo to wa 81 rupees chole to $1 ni price India okay abong be chong 81 by ke bo 852 no multiply khenai nai ke 81 rupees multiply by bo $852 difference chong nangro nai no na bini monthly earning 69,000 per month chonoro phnu e to difference chong ke na pono jotono siyo bini channel 1.7 million to hiye ke boke bini original earning ya bini original earning ke sa inke bongto bo channel dio 2 to 3 lakh per month to income kyo inke na ro nai no mekna nedi ro $852 to jang bai $13,000 ro ni msio se bini estimate monthly earning phayo inke chungro strike no nai no mayo chungbo bini highest income jambo $13,000 no na henken sa phainai $13,000 multiplied by 81 inke nang nai no mekna friends 10 lakh
53,000 bini per month to income phayo inke 30 inke bo bini 10 lakh chole phaya chungro 50 roni 50% rompono bini 5 lakh le income phayo bo bini YouTube channel dio kepten chungnang nai no mekna Gboi YouTube channel ni income to bini ro YouTube channel dio 3 to 4 lakh per month to income phayo inke bini jebo video ni AdSense Google advertise ni khuipiye bong video sok bangma application ro ba tre company ni brand promotion khemoto abor nola si hanke bong jebo around 5 lakh ni inchiono income ke per month kebani ke bini YouTube channel ni income phaye to inke friends jong tole nang simekna jesi nim chunai ro Gboi YouTube channel ni income inke bono Gboi YouTube channel income chongtini naile ha inke sibo sila ha kepren chong nang video no chayo ke like khedi inke comment khedi tapodi na aini channel ok tang to hanke channel subscribe khe tingmayo inke nang po bodinke YouTube channel snamye income khenen juke nang aini channel dio nais tongmayo ang bangma video snamye tingmo to breke YouTube channel khusayo nai breke open khe nai inke videos ro breke edit khe upload khe nai joto details to nang ang video check khe mainai kepren chong I hope nang bo video chayok na hino majo kepren chong tin jorala asuno nang comment box o comment khedi nang next videos poni nai chu are kaba nang je already YouTube channel tong tonai ro je new YouTuber ong tonai ro nang YouTube no to masu khokse mo tongke question tongke ani comment box o comment khemayo ke tin jorala asuno jotono